Ne, ja ću. Pa je, pa hvala. Hvala puno. Hvala. Pa dođi ovdje da te ljubim, bez obzira što meni nije rođena. Meni? Da, Pa hvala. Pa hvala ti. Kaj si me iznenadio. Ja gledam što je bilo, šta je sad? Kao da ti pridržim. Ja sam mislila da ti pridržim. Idemo dalje, da. Idemo dalje da pročunamo. Da. Ajmo, Blaze William. Blaze William. William. Isto tempo leđera, a? Leđeto. to mi je malo onak ipak. Drago mi je da ste se skupili na otvorenju Buksice. I evo, Prva je koja? ovdje ste predstavili, pa vas pozdravam što malo priučite da ih Dobro, čujemo pa bolje. mačkice i onda Evo, izvoli. ptičice i onda lijeva ruka. I nogice. Koliko nas ima? Dobro. Ovi će ostati vani, jel tako? Evo nas u veselom sastavu ovdje prigodom otvorenja ovog simpatičnog antikvarijata kojem želimo sreću i vlasnici također. A malo ćemo... Dobro došli. A malo ćemo svirkom proslaviti otvorenje antikvarijata. Mlade gospođe Rebeke i zaželimo je sreću time, a danas je dan muzičara, a ovdje ćemo se predstaviti kompozicijama Hrvoja Bilića, hrvatskog suvremenog kompozitora, sjajnog čovjeka i odličnog gitariste, on je s nama ovdje. Svirat ćemo nekoliko kompozicija. Tu je Hrvoje Bilić na gitari, znači kao glavni i temeljni kompozitor čije kompozicije sviramo. Zatim Ivana Rački na violini, koncert majstorica, profesorica u glazbenoj školi. Koje je rođendan danas? Još jedna koncert majstorica Petra Marković na flauti. I pridruženi član Ivica Belamarić na kontrabasu. Prvo što ćemo čut, bit će žene koje hrane mačke ili noćni program. Da. Hrvoje Bilić, noćni program. Duet, flauta i gitara. Još jedan duet, žene koje hrane mačke. Gitara i flauta.
Dvije zločeste ptice i medonja. Kvartet. Pa ću, ako si medonja, možeš. Ovo je najozbiljnija kompozicija, ples za dvije lijeve. Ne znam ali noge ili ruke, ali evo vi procijenite.
pošto Hrvoje ima hrpu kompozicija, treba se tu snaći. Svaki dan, Svaki dan jedno napiše. jedno nam piše, pa to. To je dugačko u komadu, znaš. Mogu ja staviti da? Stavi samo zbog ovog, ne zbog cvijeća, imali smo mi bolje momente. Stavi. Gdje ćeš da ga staviti? Uvijek stavljati. Ljudi bježe. Ne ide. Onda nema drugog ništa. Se prave ljudi koji se opusti. I bajaderu i još nešto za mentorstvo kao što jer je zahvala